Do nas smo prišli tle v hišo Raka, Robjača, da vam bomo pravili z Marinhona. Zaki Marinhon je bil v vsaki vas, in tle smo zbrali v okviru projekta Zbor zbirk že leta 2015 vse materijale od Anđela Medvesa, ki je imel njega delavnico gor na Logu. In takrat so oni podarili tele blago njega in smo ga zbrali tle. Zdaj, da bomo vedeli, kaj nucu, kako je nucu, ker les je bil dober za noreč, ker les je bil dober za drugo, smo poklicali Giovannija Korena Markiča. In pustim besedo njemu, da vam povija. Ja, allora, jaz vsaki sem zagledal tele rodje tle, mi pa bilo to glavo, kad sam finil te prve šole, potem sem šel do profesional, do špetar, in sem se šel učiti za falenjame karpetere, ki je bilo 3 leta. In tada, kad se je pa šlo vol, se je moralo iti garzon runa, tu nudito, ki so delali Marinhonije. Allora, tle so vse tele rodje, ki je nucu Marinhon. Tele tle je v njej šoraman, kak reči, je tel velik, je težak, ma je na poštu, da je težak, ki nared, on zgabrate črnega. Kar je bilo za oblat, nekolo tiskat, je bil že tele, ki je bil unijan, ki je bil težak. Potem je bil temal v oblič, ki je tele tle, je bil nemaran tele tle nared, on zgabarja, tele je bilo zamikane reči za unijan, ko se je pa strojiti za nared. Però imamo tolu menzu tle, tela menza ki je vsa klodova, ima še tle šušte, tiste, ki će biti za partisin, pa za odprijet, je vsa klodova. In nareta klodova, tiste nareta klodova tela tle. Kar se je nucalo tela reči, allora z njim krajem se je partiskalo. A s telim krajem in tle ti si moral unijati, odprijet se kupe, je nimar hlodovu, in tle za ne bo držalo gor vrata, ali telar, ali dasko, kar je korlu, se delu tolu po solu. In tam ti si del tle dasko, takole, tle si partisnil, in ta si po oblu si naredil, tle noter, kad te nije stala, ki je bila že vrata nareta. Tele tle smo klicali garzon. Je kuda je bil te prvo volto Marinhon, kar je šel mešteranto, ki moral se navaditi delati. Tle noter kaj puno u obliču, leho na vrh imamo vse u obliče. Su u obliči, ki imaju ono, ki su novcali za kvalifiješi riječ narediti. Je vzamen, a dan pelih tle, je nemar nareti on habrate črnega. Pero tle vidimo, ki ima tel rikam, eko. Če kar ima tel rikam, an zelezu, ki je noter, kar za narez delu, ima tel rikam. A na to on naj narez noventulu, naj narez pasteju, naj narez nomezu, ambank. Vse rodje su bile kle, an jih je vebral, kar je korlu. Tle zati imamo Lijetva, ki su teli Lijetva. Vse Lijetva, kar vide, ki se vide, da su bile nucane, zok su otučene na vrh, se vide. A vse tele zeleza, ki viden, nisu kupljene. Tele tleh je naredil kovač od vasi, ki kar kovače tele paračuvu, jih je moral s temperacu vari, za ne boju močne, da bo držalo. Kar je bilo, ki su tole nucali, tle na mens vidimo, an telu dasko. Je tela daska, tukaj je na skarla, tela tle je skarla natural, tle su del alla bopoja, al vado, in ta su brusil, kar je kolu, da boju lepo delali. Su brusil, an zalezu od obliča, ki je tele. Zok more rezat lepua, za da se bo vidjelo, ko reže lepua, tle je na Pariz štrišul. A se vidi, da oblič je bil lepo nabrusen, za ne bo dijalo. Je trkaj mikanih reči, ki se ne more vse povedati. Tle so nješne rodje, nimar narete, ki je takole narete. Tle je bilo v zelezu, mahar je bila
kaž na Lima i Klenova, an kovači naredu tole. Zakaj je bilo tole tle? Tole tle su nucali počas, zadjet kankerje, horna vrata ali pa horna telara. Je kollu dehre notarka, sada le, ki je modernost vse, sada le imamo druge reči, ki se nuca. Ma tenkat kanker, ki haj naredu kovač, haj kollu djet not, a stoli tle su paračaljamu, su djel kanker je hor andol, a tukaj je bila jama, je naredil cvek vozna hnoja, za da bo držalo vse kupe zmiran. Tle će biti okoleno malo pogledat, dokaj tu imamo marioneku, sedija u obliče. Tle imamo ročni nuvaš, ki je tele tle, ki su nuca, marihonje me onom tele rodje tle, kar je korlu, ki jak nares, ki je ko balit, maharan nasot, mahar kar je runu pulentar za pulentu, kar je kollu nares mahar, ko se je nasot horna lopar, tista lopata, ki je bila ki se zakladovat krohču foran. Allora tista je nucu tiste reči. Tole tle, ki vidimo dole v koncu, tole tle je nucu, kar je kollu partisi, če kollu držat, ki je kupe, ti si dijala normalno tele kole, ki su paračuvalo, ne? A ta stole tle su partisili. A tole tle vse hlodove narepe. Je lepo tole tle, su vse reči, ki se nuce. Tele tle se kliče grafjet, tele tle zavdje se odžaha lepua, su ga nucali, ki kar imaš nudasko, ti šenjaš takole, dolvon, narediš, tukaj imaš odrezat takole, a ta tle te pusti, a ta vidiš, kar imaš ovzet, odoluvaš, kar kol naredi. Sada le, jaz tle otvrt bi te ti pogledat, še tle notaka, tela tle je škvara hlolova, ki je ustavljena, dijaju de škvara, antela škvadra, antel kompaš, dijaju da su nimar naredili voz hruške, voz dreva od hruška. Zato, kad sam hodil v šolu, ki smo šli kupavat šteke za liženja tiste, sada le su di plastika. Ma tenkat su bile hlodove, je bilo vse voz hloda od hruške. Zato, dijaju da tist, kar je akrat naredil u dijelu, se nahane viš. Allora, on je imel vse tele rodje, tela tle je škvadra falša, se kliče, zato nju ju perju, a nju nucu tako mu se parijalo. Kar je korla da skaza pulentu, je moral nucat tule tle, je naredil takole o balastu, a tej vežahu tis nasot tuk se i držalu. Però unua nije samo tiste blua tu, nije bilo samo za pulentu, su bile ambikane daske takole, ki su kladli hor za zarezat ambopsijara, ali pa ta doma, kar su runal ser, su bile mikane formice takole od sijara, ta je bila daska, a ta je imela nu zarezu okole, da peje vol u sijarot vode, ali pa u ano, ki je bil osoljen u njih, ko se dija ser. Tele tle je ta žaha, tista narbutanka, ki je tanka, tele tle je bila za odžahat na obalastin. Čovjek, kad je bilo za odžahat da s to žaho se počas se šlo okole, se je naredilo lepo dijelu. Tele tle je tele šegač su ga klisali, tele tle su ga buj nucali, kar su bila di karpenterija. Čovjek, kad je kollu kar su prekrivali, ki su runal kuvjat, je bila buj pratik tele za kjer pa žahat, kašan lijames, kašnu mikanu dasko. A tle po tem kraji veče vidimo nazaj, še tele žahe vidite su buj velike, su buj debele, tiste su žahali za nares. In kaštre od vrat, od oknah, tiste je bila druge dijelu, ki se je nucalo. A tle na vrh vidimo tel šejon. Tel šejon jaz tle ga gledat, hajmanan jaz ta doma. Jaz ga imata doma šejon, ki ga je prinesel moj stric, kar je bil v Germaniji, on je bil prizonier, pa je bil tuni kumiti. An su ga tjela radi, an kar je imel predi dolvon mu su dal za oblečan tiste, an on je prašel, jo, a me morta dat tis šejon, ki sam ga nucu tle.
Ieșeion ki hai mandol doma anonim surata coleza vil cupe sus vesal an musuradil tu jaki parelu de su zuule de su reci invece je bil šeion ki hai mandol doma. Tele tleje na druga žahat ambo čudna, če videta lama nije steli krajem ku te druge ki imaju, je tle u sretu, a nima zobe samo zni krajem na rete. Tele tle su ga nucal tam host, an su mogli biti dva človeka, adam ho na vrh, a adam tas dol. An tu tle su nucal za žahat daske, preznosit tramil, drev do zakrej, su naredili ho na prestore. An tu tle su puno nucal, kar su bili tisti velic oreh, ki su runal bank za čečata, ki se je oženila. An tisti bank su bili naredi zadnje daske, za te, kad su bili oreh, ki su bili tako le velic. Allora, smo se poprašali, ko je to, ki su tole runali. Allora, kar su si rekli stare lune, febbraria, o stare luna, o vosta, oreh, ki ima pelike pera oreh, su ga si rekli antaj padu dol, a su ga pustili tu, de pera već mukaju vse kari notarka. Kar su bile suhe pera, su začeli ga zmijeti, a su odrezali. Pero za tole žahat su ga mogli dijet, hor nam drug šok, ali pa su mogli narediti jamu tas dol. Da bo adam tas dol, tis tas dol je v laču, tis hor na vrh je imel praznu hor žahu. Žaha je žahala, kar je tis tas dol povleku, zobje su naredi, ki gredo dol protleh. Tle vidimo tele skjere, tle, ki se kličeju tesovnjaki. Zakaj jih kličeju tesovnjaki? Zbog tela skjera je nareta, tela skjera je nareta skrajan, a nima nasot, ki peje von. Za ki tiste, kar su naredili slijeme antramike, ki su runali, jih je kolju otesat, an su del špaj, an tad su tole tesali, da su ga škvadrali malo, a z nek radan je moral biti lik, zbog potaj pa šel pot hor na vrh, da bo lepo stalo. Kažu su vam parložili kjer, za da bo tu livelo. Allora, tle su trije tesovnjaki, jedan mikan, je srednji, an tel velik, tle su nucal buj za kuvjarte, za runati tiste reči. Tle par kraj imamo tele tle, ki je tako le nared zelezan, Cerpin ga kličeju, an tele tle su ga nucal v host, kar je korlu povliječ, kar je korlu obrni, uni drev, ki je bil zvrnjen dol. Zbog tisto oreh, ki sem vam pravil, ki so ga vsekli v host, ki pota su ga imeli za žahat, a dam ho na vrh, a da dam tas dol, je bil 3-4 mesece v host, an oni tam su šli s Cerpina, an su ga obračali, zakaj su tole delali? Allora, tel drev od oreha je vzel vas umit an vado, ki je v host, ki su ga obračali. Zaki? Kar su ga prežahali, ki su naredili von, je prišli lep drev, pero je bila not marecatura, su bile kumikane mahle, ki je bila na fineca za narediti ste dijelu. Zog bank je šemplič, nije velicih reči. Bank je imel, bank i vaja, je bil u njehan lijep, kar je bil nared samo z nol dasko, nisu krali daske, je bila daska velika, a to moj lijepo su del čez prijet, su naredili rikam, kar je mogla družina se permetiti, kar se je odparlo po krugu na vrh, ta pa kraj bila namikana škaplica, ki je imela namikan po krugu na vrh, ki se je odparlo, a notrka noviča, ki je imela balu, ki su nesli, tu se je imelo vzeli, je imela bob nje reči personal, a nam bob zlatine, ki je personal, eko. Tle je normalno špinjaku, ki su vsaki so špinjaki, a dan od teli špinjaki je dan, ki su ga nocal za hrabje narediti. Tiste se more reći, pa ta su oni špinjaki čurni, tisti su bili za ljesanca runat, osunjak za djet, oslo notrka. Su špinjaki, kuteli špinjaki dus, a jaz sam bil špinjak, ta ne par kraj,
El spegna che avete si che tu le dire però io ta con le lu so a nozal kar so runal streache so kar so diel sliame al so diel druge tra mi zale predere io su predar gli steni che renota kai caricorlu anta so diel ciavello che è paraciu un covac che è narello so lei si buttarte so costagni al pa do che è le buttartiste tu savia allora so nozal tel spegna jes moni reći, je mal, nije velici reći, pero su vsi reći za narediti vse dela. Zok mi je trodje, nijako ti prašati da posodu špenjak, v obličan tiste. On je bil on mojstar, ki je delal, in on je vse naredil. On je vse naredil. Allora, tole tle mora reći, tes ki je imel mišter, ki je znal tole delati, je bila, ki družina, mašima, kar je bila družina od kometa, so ga poklicali. A on je imel en rusak, izpisal je bil en rusak sudajsk ali pa nared, zok notarka je imel vse tiste rodje, ki kor i ti tu tistu hišu, a narediti ali vrata, ali okna, ali kašam pode. On je tole nesu, moram reći, kukar se parklicali v ču hišu, žnidarsa, ki je morala blekat, ki je morala strojiti vse te reči. A on je bil po cel teden, je bil še bolj naduzin. A on je vse naredil. So ga poklicali za vrata, za okna, da zrentan, da zaprejo hišu. Potem so ga poklicali, je pa račun za djel pode, da se da ne ukupe. Kar je naredil tiste, je korlu bank narediti, je korla na meza, je korlu narediti rode, ki se nuča tu hiš, za skoza polentu, za rezati mesuva, je naredil žlice, za hlodove. On je vse naredil, kar je korlu, a je nučil vse drevja, ki morajo biti drevja za vsako delo.